Mbahaye ikaze mwe tugiye kubana muri aka kaganiro gatoya. Ni akaganiro kagiye kwibanda ku buzima n'ibigwi bya Perezida mushyashya wa Tanzania wasimbuye bwana Perezida John Pombe Magufuli ku mwanya wo kuyobora iki gihugu nyuma yaho bwana Perezida Magufuli yitabye Imana. Mbahaye ikaze mwe tugiye kubana uyu munsi. Nge nk'ibisanzwe nitwa Samuel Mugisha. Uwari Vice Perezida wa Tanzania Samia Suluhu warahiriye kuba umukuru w'iki gihugu nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli, yabaye umugore wa mbere ukiyoboye, aba umugore wa kabiri muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'uwa 9 mu bagore babaye bakuru b'ibihugu muri Afurika. Samia Suluhu ufite imyaka 61 yavukiye mu kigwa cya Zanzibar. Yinjiye muri politiki mu mwaka w'2000. Iki gihe mu mwaka w'2000 ni nabwo yatorerwaga kuba umudepite mu nteko ya Zanzibar, ndetse muri uwo mwaka yagizwe na Minisitiri w'Umurimo, Uburinganire n'Iterambere ry'Abana, ari nawo mwanya yamazeho imyaka 5. Mu mwaka w'2005 kugeza mu mwaka w'2010 yabaye Minisitiri w'Ubukerarugendo, Ubucuruzi n'Ishoramari. Mu mwaka w'2010 yatorewe kuba umwe mu bagize inteko nshinga amategeko y'umujyi wa Makunduchi uherereye muri Zanzibar. Muri uwo mwaka uwari Perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete yamugize Minisitiri wa Leta ushinzwe ibikorwa bya guverinoma mu biro bya Vice Perezida. Mu mwaka w'2014 Samia Suluhu yatorewe kuba umuyobozi wungirije w'inteko nshinga amategeko. Mu 2015 yakwigendera John Pombe Magufuli yamuhisemo nk'umuntu uzamubera Vice Perezida ubwo yiyamamarizaga kuba Perezida wa Tanzania. Magufuli amaze gutsinda amatora, Samia Suluhu yabaye Vice Perezida wa 10 wa Tanzania, ndetse yandika amateka yuko yari abaye umugore wa mbere ugiye kuri uwo mwanya mu mateka y'icyo gihugu. Yakomeje kuri uwo mwanya kugeza mu mwaka w'2020 ubwo Perezida Magufuli yatsindiraga kuyobora Tanzania muri manda ya kabiri. Ku tariki 19 Werurwe uyu mwaka yarahiriye kuba Perezida wa Tanzania nyuma y'iminsi 2 uwari Perezida w'icyo gihugu yitabye Imana. Samia Suluhu azayobora imyaka 5 Perezida Magufuli yari asigaje kuyobora, ndetse yemererwe no kwiyamamariza indi manda. Samia Suluhu azwiho kuba umuyobozi mwiza uzi gutega amatwi kandi ushyira mu gaciro. Umwe mu bakoranye nawe mu biro bya Vice Perezida January Makamba yavuze ko ari umuyobozi ushoboye. Yagize ati, "Namwitegereje cyane ndeba uko akora, uburyo afata ibyemezo n'imico ye. Ni umuyobozi ushoboye cyane." Samia yavutse tariki 27 Mutarama mu 1960, avukira muri Zanzibar. Yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1977, ndetse mu 1986 yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'imiyoborere rusange, Public Administration. Iyi ni impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Muzumbe. Kuva mu mwaka w'1992 kugeza mu mwaka w'1994 yize amasomo ajyanye n'icungamutungo muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Mu mwaka w'2015 yabonye impamyabushobozi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu icungamutungo rusange yakuye muri porogaramu ihuriweho na kaminuza ya Tanzania ndetse hamwe n'iya Southern New Hampshire iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Samia yashakanye na Hafid Ameir mu mwaka w'1978. Kuri ubu bafitanye abana 4, ndetse umwe muri bo witwa Mwanu Hafid Ameir ni umudepite mu nteko nshinga amategeko ya Zanzibar. Abandi bagore babaye abakuru b'ibihugu muri Afurika hagati y'umwaka w'1993 ndetse n'1994 barimo uwitwa Sylvie Kinigi. Uyu akaba yarabaye Perezida w'u Burundi nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida w'iki gihugu Melchior Ndadaye. Uyu Sylvie Kinigi akaba ari nawe wabaye umugore wa mbere wabaye umukuru w'igihugu muri Afurika. Kuva mu mwaka w'2006 kugeza mu mwaka w'2018 Ellen Johnson Sirleaf yabaye Perezida wa Liberia. Mu 2009 Rose Francine Rogombe yabaye Perezida w'agateganyo wa Gabon nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida Omar Bongo. Ndetse mu 2012
umugore witwa Monique Ohisani Berepo yabaye perezida w'ibigwa bya Maurice mu gihe cy'inzibacyuho ubwo uwari perezida Anerudi Jugnat yari amaze kwegura. Mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2014 Joyce Banda yabaye umukuru w'igihugu cya Malawi nyuma y'urupfu rwa perezida Bingu wa Mutharika, ndetse hagati y'umwaka wa 2014 na 2016 Repubulika ya Centrafrique yayobowe n'umugore witwa Catherine Samba Panza nyuma y'uko uwari perezida Michael Jotodia yeguye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Hagati y'umwaka wa 2015 ndetse n'umwaka wa 2018 Amina Gurib Fakim yabaye perezida w'ibigwa bya Maurice, naho kuva mu mwaka wa 2018 kugeza ubu Ethiopia iyobowe n'umukuru w'igihugu w'umugore ari we Sahili Workzewide. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu kibandaga ku buzima n'ibigwi bya perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu kugeza ubu wabaye perezida w'iki gihugu nyuma y'uko uwari perezida wacyo bwana perezida John Pombe Magufuli yitabye Imana. Nari Samuel Mugisha wumvaga kuri mikro. Reka nkwibutse kumanuka munsi y'iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe hakande, ndetse wibuke no gukanda ku kazogera kaba kandi impande yaho ni kaba gahari, ubundi tujye tubana muri gahunda zose Tele Montagne ikugezaho. Ndagushimiye wowe twabanye naho ubutaha.